Novi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me medo gbe na mi le míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye be míagava do go le evenyigba nukpɔ mɔ la dzi. Míayi ɖe agbenya dzi. Nyagblɔla eta gbãtɔ míahlẽ tso kpikpi gbãtɔ la dzi. Nyagblɔla ame si nye David vi, fia le Yerusalem la ƒe nyawoe nye esi. Nyagblɔla be toflokowo ƒe tofloko, toflokowo ƒe toflokoe. Nu sia ŋu enye tofloko. Vi ɖeka amegbetɔ kpɔna tsoa eƒe agbagba si wo katã wòdzena le ya te la mea. Magayi ɖe dzi. Vi ɖeka amegbetɔ kpɔna tsoa eƒe agbagba siwo katã wòdzena le ya te la mea hã. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, tofloko ƒe tofloko, toflokowo ƒe toflokoe. Xexea me ƒe nuwo katã megana be bia woanɔ ŋku dzi na wo akɔ yi ɖe wo velia gbɔ o. Elabe xexea me nuwo katã toflokowo ye wonye. Ame aɖeke mele xexea me nu aɖeke kɔ ge kɔ yina ɖe eƒe agbe mamlɛa me yi ke anye ekuwo ɖe alo dziƒo. Xexea me nu aɖeke meyina ge ɖe edziƒo o. Eye xexea me nu aɖeke meyina ɖe ame kukuwo de o. Esia ta edze be nyado dzesi be xexea me nuwo katã be tofloko ye wonye. Eye David vi si nye fia le Yerusalem va yira hã do dzesi be toflokowo nye xexea me nuwo katã. Yeta wogblɔ be le kpikpi etɔ̃lia me be vi ɖeka amegbetɔ kpɔna tsoa eƒe agbagba siwo katã wòdzena le ya te la mea. Elabe evi ɖeke mele eme o. Agbagba siwo katã amegbetɔ dzena le ya te la, evi ɖeɖe aɖeke meli eme o. Egɔme nye be mele naneke kɔ ge le xexea sia me adzo akɔ yi ɖe kuwo de o. Naneke medzate akɔ adzo o. Xexea me nuwo nye. Yeta woyɔ be xexea me nu. Eye wole xexea me tsi ge. Eye le wo gble ge da ɖi eye nadzo. Wo ŋutɔ wo ɖeka koe le dzodzo ge. Yesia ta megba ʋli xexea me nuwo kple ame aɖeke o. Eye megba bia ŋu xexea me nu be ele amea si mele ya si o. Esia ta yakɔ ŋbia kɔ ɖe wo velia ŋu ao megayi nenem o. Egɔme nye be xexea me nuwo katã tofloko ƒe toflokowo nye. Ame aɖeke mele ɖeke kɔ ge adzo o. Nu ka mie kɔkɔ ge adzo nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me? Ale yi ke mienɔ agbe le xexe sia mea. Ne miedo dzesi be Yesu Kristo nye míaƒe Tɔ Mawu la ƒe vi. Eye miewɔe dzi se do dzesi be Kristo ye nye vɔsa gã yi ke Mawu sa le miaƒe nu vɔ̃wo ta. Ale be ne miakpɔ egome le agbe mavɔ la me la, enu siawo anye nu yi ke miakɔ adzo. Gake xexea me nu ya ame aɖeke mele ɖeke kɔ ge adzo. Esia ta do dzesi be xexea me nuwo katã be tofloko ye wonye. Tofloko ye wonye. Yeta megaʋli xexea me nu kple amea ɖeke o.
Yeta. Nyaglon la glombe, vide kayele. Agbagba jeje, si yo kataye, amegbeto, wona le anyigban siaji, le yate, agbagba jeje si yo kata, be, vide kayele emon, vide de rekemeli emeo. No violonoto, eleve viebe, Naji Kristo le wo agbe nonome. Naji Kristo le egbepen kekeme. Na ko wagbe ako ade asi na Kristo. Ako ade asi na mawuto Kristo ji. Na doje sibe eleve viebe ya woru ma upese oje. Ma upese oji. Eye ya jijo nuvon wowo. Eye nusio kata onye. Nye le ma upe nkumera. Ya nye nou vevie ike na vli nan. E na vli be. Ya nye ame kokwe. Ya nye ame jojwe. Le maou nou se yon katatope nkume. Kokure hehe me wonda. Me gale glom noke. Be to floko ye onye. Ta. Me ga ko ta me susu ko yire ojio. Eye me ga ko kakare jihan. Ko dare ojio. Ela be hehe amenu onye. Nenye be hehe amenua. De o hlena mede agbera. Ame yonye rochito yo kata okura. Omo le kukugeo. Ke o la gbenoge. Nemye don. Rochito ike. Ple Lazarus. Le Lucas pe agban le wia denria mera. Yeke rochito va kporoko le zomavomen. Ye wo le avidi, wo le alenanaji, ye wo biabia mena a wo be, bien peto Abraham mako, Lazaro roane wako, epe atire ka kodo, chimeno akoba jare numena e, be le veve semto, be zozole yo wom la fianto, kake nenepa, rotuto la, Lazaro no e pa gboji, eye nou iko gana lepe ekplontera ate akone Lazaro ne wadu kake meko esi okata han kona Lazaro ye odu kake eyi Lazaro ya ekura eba ekporo kole jipo yike jipo fiadupe yike nye Abraham pe adome be podome gake ya hochitwa ya ebe kpo erokole ezoma vome. Afi keme kpo jidepo. Afi keme kpo mtifafa deke mesun esio. Elabe. Hotu toma meko epe kakandeji kode asi ne mawo. Eye me ho mawo jise o. Eye meno agbele mawo pe vovome o. Ke epe hehe menoji o karo. Wawoji oko kakande de ko dadi eye hehe menu kata egblodi eye ogblodi ra ye ntoba kporo kole ezoma vome afi ke wale vevesem afi ke wale fukpekpe yikenye fukpekpe yikeme vona mele vovoge bareke gbe o ye wole fukpekpe siame Novi lonoto le Kristo me jiwe mana la do jesibe nenele ajigba si ajira ejebo na onui na de mau pelolon Kristo pelolon si le womera ade fian ovelia eye ne ekpo futo ha ye wo le fukpemra perenu na nenhu ne wadu ne le kpo futora ye chikole chimra nechi ne wanu ne kpo futo ya dole wumha nenhu ne wadu ne kpo futo ye awadeke mele enwu ye wala mama ne avo han le asio han kui ne na ko chone alebe mega no amamo ela be sio kata aji nui yike Yehowa abuno le echo yike gbona me eye hotu toma yo kpo Lazaro mekpere nwu enu iko gaglem le ebe kplon ha ji a menna be Lazaro kpo ha ne wadu
eye wòva kpɔ eɖokui le ezɔmavɔ me. Egɔme nye be ekɔ eƒe kakalẽdzi kɔ da ɖe eƒe xexea me nu kple eƒe tsikpɔŋuwo dzi, gake tsikpɔŋuwoa tofloko ƒe tofloko ye wonye, eye le ŋkeke mamlea me la eƒe tsikpɔkpɔ sia meva hẽ ɖe agbe o, meva ɖe to le fukpekpe yi ke me woli ye wòva li ye wògakɔtɔ li le gaƒoƒo sia me le ezɔmavɔ me o. Ye ta tofloko ƒe tofloko ye nye xexea me nuwo katã. Vevietɔ ye nye be míado dzesi Mawu eye míaxɔ edzi se eye míakɔ míaƒe agbe nɛ to via Yesu Kristo dzi. Míawɔ nyui le agbe sia me. Ya ye nyi nyuitɔa. Aƒetɔ ƒe amenuveve nesu mia si le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.